Umsebenzi wami lomkhulu sekubonga nje kuphela. Angingeti kumbe kutoletha inkulumo. Kubonga abahlonishwa kwekuthi bahlanyele kulesive lebezidlala lebhola. Ikakhulukati nasikhuluma ngetinkundla letimbili yaseMaphala neyaseNgaba. Sibonga nje ngithi angisho bahlonishwa ukuthi esikhatsini lesinyenti kuye kube kuncane lokubonga. Kanti mkhulu lo msebenzi lodlalwa abahlonishwa. Ngingasasho nje nine kuphela. Bahlonishwa nje bonke bakhona event. Umsebenzi webhola, wekuhola ibhola, wekudlalisa ibhola noma ngawukuphi uyesinza. Uyabita futhi kakhulu. Nakukhona imali letihlanyelwako, tihlanyelwa abahlonishwa. Asingakuthathi kancane. Asikubonge nje kakhulu. Uthi umuntu wegameni lebhola akabonge umsebenzi lwendo wabahlonishwa eveni. Ikakhulu kade ngothi batohlanyela imali basibambise ekuthini singathuthukisa ibhola kuto tonke itigaba letikhona ebholeni. Siyajabula ke nangabe kudlalwa ibhola lephasi etigodzini ubona nayo kudlalelwa imali. Kungasito nje timadlana. Imali letinkulu kakhulu. Imali la uhlubuta khona usungabe ibuye phikele. Siyajabula nje kubona umsebenzi lomhle kangaka. Umuntu asabongile asho lokho aphinze futhi akhuthade emacembu. Ibhola sekudlalwa ngebuchwepheshe. Science. Kuyafundwa vele. Kufuna silithole lo lwati kuze ukuthi sitoba ngcono phela. Sitosita nanangemacembu ethu esive. Kufuna lelikhono litholakale lakheke usesephasi wenyuke nalo lelikhono kuze ukuthi utoba ngcono nanawe nelive nalo livune libe ngcono kakhulu. Tifundo tikhona umnyango uvulekile ukuthi wonke akhone ukuthola lwati ebholeni. Besakhulumile ke lokhulumela hoho. Siyajabula nje ukuthi nesigotsi sifundza sakaho ebholeni. Bathi khandla kakhulu. Bakukhuthalele ukuthi lwati litholakale. Nendlunkulu yebhola ke ikhona ukuthi asibanikete labo labawucecesha ibhola lwati. Labo osiphathela emidlalo bonombembe lwati. Nalabo labahola yona lebhola noma ngabe usecenjini sithi lwati luvulekile nakhona. Netifundvo kwetebudokotela setingenile nato. Ngoba phela asigcini ngekuthi abantu sibagijimise kuphela. Funa nalempilo yabo siyinakelele. Nangabe empilweni yakho bophiwe ukuthi iminyaka yakho isabalale ibe minyenti usadlala ibhola. Akubonakale ufika kuleyo minyaka le ungakhanzi ukuthi iminyaka yakho seyibe mifisha ngekuthi kumbe ube setempila usanakekeleki. Kufanele ukuthi sikunakekele lokho. Sinako nekuthi kuphathwana kanjani kuvikelwa kwesive lesidlalako ibhola kuto tonke itigaba. Ukuthi bani baphathane kahle. Imikhuba lesingayifuni ibe khona ingabi khona. Sikhuluma ngendzaba tabo safeguarding. Ukuthi nato tikhona kuhlukubetana. Siyathi siphile eveni kunema vulnerable groups. Asakubiti kuthi kumbe kucaleni bekuthiwa nje awubomake kuphela noma bobani. Sive sonke nje. Noma ngabe ukusiphi isigaba. Kukhona nako lokho ebholeni. Sesibahambisile abantu bangesheya kwetulwandle bawuceceshwa. Nabo bayafundzisa baniketa lwati etigabeni tonke njengoba sikhona nje sihola emacembu. Sidlalisa labantwana asibadlalise esimeni lokusimo lesivumelekile nangetekuphathana nangendlela esitabaphatha ngayo. Batokhona ukuthi bathi bawenda lo msebenzi webhola bawende bakhululekile bajabulile. Lokusho ukuthi sitabe sakhe simo lesivumako ukuthi lo msebenzi webhola ube kahle nekuthi nabani lokhona lengaphandle athi ukuthi nangabe sihlobo sakhe noma lo mvanakhe noma ngabe nguye ecobo lwakhe ukhona ebholeni
uyathi ukuthi la ngikhona khona kuphephile nempilo ekahle. Ushite komhlonishwa lo honorable minister ukuthi ibhola isita ini. Mina nje ngidakushwambakanya ngithi sikolwa sempilo. Nakusikolwa sempilo nje asilisebenzise lelithuba lokuthi sisithole lesikolwa sempilo la ebholeni. Sibonga kakhulu bahlonishwa umsebenzi omhlalo ngaka. Sibongele nalabahlabene sekukhulunywe ukuthi abahambe bendeni ngicabanga ukuthi bayawathi nawo umsebenzi efasi bawende. Umuntu nakachamuka endlungulu yebhola uyathe emacembu akhe onke ngeke bese soyakhetha ukuthi awu 11 pieces ale kuba ngeyodwana noma kube njani. Sithi ayitimisele kunenge kuphumelele ebholeni. Awuphumelela wena ngokuthi uthole lo promotion nebadlali bakho bathole emathuba ukuthi bangabonakala bakhethwe emacenjini esive noma bachubekele embini noma bese bakule amanye amacembu lasedulo. Into lenhle leyo nekuthi sikhona ukuthi sakhe live ngebhola. Sibonge kakhulu ukuthi umnyaka lotako sovele uthuliwe ebholeni nekubonakala ukuthi imali diyenyuka lokunikatho lokugcina kulaba labatawube badlala. Asihambeni ngesitimisele siyatona umnyaka webhola ubonakala uphelile. Kodwa kuphela kwawo kusho ukuthi siyahlela phela silele umnyaka lotako kuzosina sibuye singcono kakhulu noma sesitodlala. Sibonge bakahoho nalabe badlalisa ukuthi imidlalo idlala ifike emaphethelweni kusicalo semphumelelo ukuthi nasidlalile saphetha bese siyabuya ke sesihlela likusasa ukuthi singenda ngcono kanjani kusasa. Shito lokhulumela ho ukuthi banelikhetho kahoho sibafisela ukuthi basahamba bayitingethweni hoho ngaphelele kube nekuthula kusenalo namsebenzi. Silokuhamba embili nje siwakha ibhola elive ibhola yethu yesifundza sakahoho lesathi ukuthi itawuphinze ibuye ichubeke ibambise live. Sibonge betindzaba ukuthi sikhona ngeluthi lwethu sila sitotsamela siphinze futhi sithathe tindzaba netithombe lesitawutshengisa wona umhlaba ukuthi ngabe kwendekani emaphalaleni kwendekani eNkhaba kwendekani emidlalweni webhola. Siyakujabulela kakhulu ungakhanzi ungathi vele tindzaba setabuka laba sebasetulu kuphela atibuke lonke live. Siyakubongela lokho siphinze futhi sikhuthade ukuthi kuchubeke siyindlungu lebhola. Sibonga kakhulu setawuhamba siyenzaweni tethu asihambe ngekuthula nangekuphepha umdala sibusise. Siyabonga.